Shalu and Lower, Language Resistance and Revival, Republican Prisoners and the Irish Language in the North of Ireland, le Fergal mac Unrati le Jenny. As sihir faoi scéal na hafiocha na Gaeilge ó Cúi, le leachiad bliain. Anste tríd thúla na hir frisaníthe a dólam na teanga a gilanní na céise ada. Beag na críde ar frisaníthe a ghlach fart sa tugra. Wahí mé gur Iantas de cuid na bheohanna teanga meise gur daine mé bhí mar cuid an céad glúin na dhéana sta an ápréis a drastal ar na scoilna bhí me sé teachta an scéal mar gnéigen a bhí athraige a bhí inéhan a dúla maithar Gaeilge inéhan a chuir sé meise ar scoil bhí an go maithars má maithar buinte leis an strathais ar son na phobal agus ar son na prisoníthe nuair a thuí meise hi cimí agus a rágrú meise géirí an scéal seo a bhailiú bhí sé tilseach muína chu anam. Families of ex-prisoners, Jim Harlan here who Donna meise chuidam chu Gaeilge thuas ins na cásanna. An duine a bhí ar an bogan Gaeilge, bhí siad an chortham an teagas daoine nar ó Gaeilge ar bé acu, agus chéimi sé suas de réire chéile. Nuair a thuí meise isteach ar éis an darnúir ins na blachana, bhí rudí a bhád níos massa ó híh aiseananta, mar bhí muid ceirú as fiche faoi glas na Cilíní. Ní rú lower again, ní rú pen again. The most important things are made. Bhí orin na ceachtainna a scartí amach fríd na Dorise, mar ní hogal an rang agel, so bhí sé cinneal aisteach mar bhainseoir at a hasúin sin a scartí amach, agus gan a sagad grú daine ar bí a géisteach leat. Ach bhí agus an sin ar nói bhí an brúdúlaachta go ré, is minic a hanig na bardaí le isce té, gur caiisiar an isce té sin fríd na Dorise le stop a chuir leis na rangana agus bé an dúin just bh chur amach. An dafar is móidir hain is the seacratí agus is the hacratí gurú ón is the sé chundaí gurú an pobl gréisithe. Bhí géal ag daoine láisiúd a bhí inéhan agus bhí strathais presidentachtains na máil seacratí ar son status politial. Ag an am seo bhí an teangaí lárnach an sa trid sin. Bhí gníanús Bobby Sands a bhí lárnach in abhiúchan na teangaí ar an tíbastí a bhain lífacht amach ins na cásanna a rééis inéhan ins na blachana héit agus ag muogur bhíú an teanga a bhíúchan mar chuid de a gynnawynt sosialta. Seo rhaid nua ag yna, ag tapú leis an dúchraig a bhí leige ag réflóidíthe uair seoi, agus in dhéana is agam na acrís bhí cléachlúin sa phobal a gutseanna. The most important element of the work for me was the fact that these were personal testimonies he'd gathered. These challenged the deceit, particularly the deceit of the official discourse that came out of and from the British state. Since the first moment we moved to Belfast. We're talking here about what it means to be a political prisoner and what political prisoners together can actually organise around and how that resistance can be developed. And of course, in terms of the Irish language and the process of imprisonment, it became the form of resistance. But also they took incredible responsibility of taking the language outside of the prison and into the community. And that is a perfect example of the integration of the prison on the one hand and the community on the other. Achabé guru revolúid tosaí ar an taobh mí ag pobl seoie an seomil forraste in na seascatí agus an sin hanig amsir na stalcan áchris nuair a rinneú an orid sin cangal leis na cimí. Agus nuair a hanig na daoine ar an taobh mí go na cimí seo a chur an orid sin dúir chu héan na Gaeilge ólam, wascail sin lasar an san phobal agus hanig an dá rud le chéile, revolúid na Gaeilge agus an éirí amach a bhí ar bunaigh an phobal agus nascú an dá rud le chéile. Is big tionscadal Gaeilge fríd na sé chunaí nach bhuithe ar frisúnach poblachtanach agus buinte éige nach lo agus rud pobl ní le poblachtánaí an Gaeilge agus ní le ar cimí an Gaeilge. Dúsid na hir cimí sin an Gaeilge de Harbh gur aitheann siad go raibh an Gaeilge fite fuite le achóil na tíire seo agus achóil féinneolach sa bhíon héan mar náisiún.
It has withstood the blows of 1,000,000 years and will do so to the end. It was born when time did not exist, and it grew up out of life, and it cut down evil strangling veins like a slashing, searing knife.